Yes, inkuru ibabaje kubakunzi bumuziki nyarwanda, inkuru ibabaje kubakunzi bagasobanuye, ni inkuru iri kiravugwa, ni inkuru iri kiraca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru yateye urujijo mu bantu. Ni Mr Radio ndakubwira ati I'm back again kugira ndaguha umuco kubiri ko biravugwa ku mbuga nkoranyambaga, ku makuru amaze iminsi ariko aravugwa ku buryo bugiye butandukanye. Reka manda gusa gukora subscribe kuri Mijo Talent TV. Reka ndakwibutsa yuko Papa Cyangwe n'umuraperi ariko arakora fresh mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ndagusubize inyuma gatoya, ndakwibutse yuko Papa Cyangwe yaheruka gukorana indirimbo n'umuraperi atunga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ati ku izina rya OLG Olege, aho muzi yuko umuririmbyi OLG Olege yashoboye gusimira mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaragiye gukorana collabo n'umuraperi akomeye cyane muri ico gihugu cy'u Rwanda ati ku izina rya Papa Cyangwe. Reka ndakwibutse ko Papa Cyangwe ari umuraperi yafashije cyane n'umusobanuzi w'amafilmi asanzwe azi ku izina rya Loki Kirabiranya. Ndakwibutse kandi ko Loki Kirabiranya asanzwe ari CEO wa Loki Entertainment, inzu nini ya cyane isanzwe isobanura amafilmi muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Ni Papa Cyangwe yafashije cyane kuko twagiye kumumenya ari uko asanzwe afashwa na Loki Kirabiranya, ariko kugera kuri uno munsi Papa Cyangwe biriko biravugwa yuko atakiri kumwe na Loki Entertainment, aho ugiye ku mbuga nkoranyambaga zo muririmbi ati ku izina rya Papa Cyangwe ubona yuko Papa Cyangwe ataremeza neza yuko yavuye muri iyo nzu isanzwe isobanura amafilmi izi ku izina rya Loki Entertainment. Ariko usimbiye ku mbuga nkoranyambaga z'uwo musobanuzi azi ku izina rya Loki Kirabiranya, urabona neza yuko umuraperi Papa Cyangwe atakiri kumwe na Loki Entertainment. Bitewe nuko abantu benshi bamaze kumenya ikipe ya Loki Entertainment, ariko hari abataremeza neza kuva muri iyo timu ya Loki Entertainment. Hari abataremeza neza yuko umuraperi Papa Cyangwe atakiri muri Loki Entertainment, ariko bivuye ku ikete ryashoboye kuboneka ku rubuga rw'uwo muraperi azi ku izina rya Papa Cyangwe biciye muri Loki Entertainment, ruremeza neza yuko ucangwe se rurerekana yuko umuraperi Papa Cyangwe atakiri muri Loki Entertainment. Nikete ryashoboye gusohoka itariki 8 z'ukwezi kwa12 2021, nicyo ryemeza yuko umuraperi Papa Cyangwe atakiri muri Loki Entertainment, aho rigaragaza neza yuko umuraperi Papa Cyangwe yavuye muri Loki Entertainment bivanye n'amasezerano batagiye barahuriza ko, aho bigaragara neza yuko bashoboye gufa amafaranga. Ari byo bintu nyamukuru byatumye Papa Cyangwe ashobora kuva muri Loki Entertainment. Ku mutwe w'ikete haranditse ati press release Kigali December 8, 2021 for immediate release, a close seal of contract between Loki Entertainment and Abijulu King Lewis Papa Cyangwe. Loki Entertainment takes this moment to official info the general public that for 8 December 2021, our former young star Mr. Abijulu King Lewis Papa Cyangwe is not longer working under our management. Loki Entertainment, a vibrant local entertainment house, recorder, rebel, and the best movie translating house in the country, and has been working with Abijulu Lewis Papa Cyangwe as our first official artist for the past 1 year, and and together have achieved tremendous success. However, pursued his request to carry his music career as an individual artist, not under the label. We have decided to grant his request, and we therefore recommend our word
disciplined and talented upcoming artists to other potential potential rebels who may be willing to working with him. Loki Entertainment shall proceed operations as usually, promoting local talent and delivering nothing but the best to our fans, and the supporting is what we always are for. Iryo ni kete ndibaza wavyumvise amwe mu majambo yashoboye kugaragara mu ikete ryashoboye kuboneka ku rubuga rwa Papa Cyangwe n'amajambo novuga yuko atandukanya Loki Entertainment cyangwa se Loki kirabiranya na Papa Cyangwe n'amajambo novuga yuko yerekana neza yuko Papa Cyangwe atakiri kumwe na Loki Entertainment, ariko ivyo ni ibintu bije imbere yuko Papa Cyangwe ari mu gusohora EP yiwe. Nk'abanyarwanda bamwe baribaza ati mbega ntibituma Loki Entertainment niyoba ari showbiz iri kirategura kugira ngo EP ya Papa Cyangwe igiye gusohoka ibe hit sana. Nk'umunyabwenge ico kintu urashobora kucibaza, kuko dusuye inyuma kandi gatoya wibuke yuko indirimbo ya Papa Cyangwe habonetsemo amafoto Loki kirabiranya aboneka ko yashoboye kuba yagize mariage, ariko ntivyari vyo na gatoya, ahubwo yari ama image yashoboye kuboneka muri clip video ya Papa Cyangwe. Vyabonetse ko kwari kugira ngo indirimbo ya Papa Cyangwe ishobore kuronka hiti nkuko vyagenze. Nibi benshi bari baza ati mbega ntiyoba ari showbiz kugira ngo EP ya Papa Cyangwe igiye gusohoka izobe hiti sana. Aya nayo rero namwe mu majambo Loki kirabiranya yashoboye kwandika ku rubuga rwiwe, aho yavuga ati mukomere cyane, nashaka gukuraho urujijo umuhanzi Papa Cyangwe nta beho twamwirukanye, niwe wadusabye kujya kwikorana natwe, turamushigikira, mukomeze gushigikira inganzo ye, ni umuhanzi mwiza, muzamufashe uko mushoboye, natwe tuzagerageza uko tuzashobozwa, natwe tuzakomeza kubagezaho nk'ibisanzwe indi miziki n'abandi bahanzi turi gukorana, ushingiye kukuba batari guhuza mu mvugo n'ivyagiye biraranga mu minsi ishize. Birashoboka ko batatandukanye nkuko na Papa Cyangwe yabigarutse ko kuri posti nawe nyene yashoboye guposta. Yes, ugerageje guhuza ayo majambo, ugerageje guhuza izo posti zabo, cyangwa se ugerageje guhuza icyo washoboye kwandika, urabona neza yuko umuririmbyi azwi ku izina rya Papa Cyangwe cyangwa se Loki Entertainment atagwango bafitaniye, ahubwo mu kuvana kwavyo. Ugerageje gusoma iyo post ya Loki kirabiranya, urabona neza ko Papa Cyangwe ari we yasabye ngo agende kwikorana atangure kariyeri yiwe ari wenyene. Ariko ugiye gusoma post ya Papa Cyangwe avuga ati gutwika tamufungo ntacu bimaze. Ndibaza uri umuntu uzi ubwenge uca wumva ikintu bashobora kuba abarafuye, nubwo batagaragaje neza ico bafuye, ariko usomye Papa Cyangwe yaranditse avuga ati gutwika tamufungo ntaco bimaze. Ugerageje kuraba rero uciye ku mbuga nkoranyambaga z'umuririmbyi azwi ku izina rya Papa Cyangwe, urabona amajambo cyangwa se post yashoboye kwandika agaragaza neza ko atakibarizwa muri Loki Entertainment, aho yerekanye neza ko atagikorana na Loki kirabiranya. Reka ndagusomere amwe mu majambo yashoboye guposta ku rubuga rwe rwa Instagram yerekana neza ko atakibarizwa mu nzu nini ya cyane isanzwe isobanura amafilme muri ico gihugu cy'u Rwanda. Ni Papa Cyangwe
yashoboye kwandika amajambo agira ati mbere na mbere mbanje gushimira Rocky Kimomo na gengiye yose n'abakunzi bayo bose uko mwafashije mukanshigikira nzahora mbizirikana kandi mbibashimira ariko sinzi impamvu abantu gukunda kwigira beza tukabesha gusa ngewe sinigeze nsezera aca ashirako itariki avuga ati 24 zo 12 2021 nzashira hanze EP yanje sitaki nzabaha ukuri kose murakoze cyane Imana ikomeze kubana namwe. Inyuma y'ayo majambo yaciye yandika avuga ati inyuma y'ubwo butumwa yagiye arenzaho amagambo agira ati ntukizere uwo ari we wese igihe kizababwira gutwika bitinjiza nta mumaro. Imana iruta byose Chuma gang si PAPA Cyangwe gusa washizeho ubwo butumwa kuko na Rocky Entertainment cyangwa se na Rocky Kirabiranya nawe nyene amaze kubona post ya PAPA Cyangwe nawe nyene yashoboye kwandika ayandi majambo. Reka ndagusomere amwe majambo Rocky Kirabiranya nawe nyene yashoboye kwandika ku rubuga rwiwe rwa Instagram. Yes, bakunzi ba Mijo Talent TV, yari Mr Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV. Ariko we wumvirije iyi histoire cyangwa se we wumvirije amakuru ariko arava mu gihugu cy'u Rwanda, ndagusabe ntugende udakoze subscribe cyangwa se usige commentaire ngaho munsi. Ndanagusezeranya ko tugiye kuza turabaha amakuru ukuva mu Rwanda, akuva muri Tanzania, akuva muri Kenya, tubaha amakuru kwisi yose. Ni kuri Mijo Talent TV rero nta handi. Please ikora subscribe right now kugira uzurabona byinshi tugushirira ko umwanya ku wundi. Yari Mr Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV, wakurikiranye iyi nkuru. Big up sana, we love you so much. Dusubire ubutaha, ariko imbere yuko sezera reka ndakwibutsa ati kora subscribe ntacyo bitwaye. Big up sana, we love you so much. Mr Radio.